Sunday school egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Lo ome phambi kwenu umama Nyathi. Bazalwane kuningi eningakusho. Kungashona ilanga kodwa nje engifuna ukuthi kulesi sikhathi kubabe nimamele inkonzo ubaba ebefundisa kuyizolo. Efundisa ukuthi yonke into oyenzayo yenzele egameni lenkosi uJesu. Ube nokubonga nabona nazibheka nazibona ukuthi hayi kukhona la ngisele khona bazalwane ngikhenda ngena i-dry fasting nge-3 days ngizibuza uNkulunkulu ukuthi ungibizeleni ebandleni lakhe ngoba ngingafuni ukufudumeza isihlalo. uNkulunkulu akaniphendulanga after i-3 days leyo umphendule emva kwensuku ezimbili ngiphumile emkhulekweni ngambonga uNkulunkulu ngoba kuningi bazalwane sihlangabezana nabo endleleni uzwela abantu ukuthi wena unguNkulunkulu kanti abantu benzela inhloso zenyama yabo. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu oye wangithwala kuyo yonke imikhuleko endingenayo eniphendula. Ngibonga iphisi bazalwane ukuthula okwelakhaya namantombazana amabili angakholwa. Ihleke izolo le incane lazi besikhuluma ngani siphikisana wabona ukuthi ngathi uphikise kakhulu uyayazi into anganijabulisa ngayo wathi uJesu Kristu inkosi uthi ujabulisa mina yena akayazi ukuthi uyangena kuye ngesikhathi ashona. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane kuningi emsebenzini la nangisebenza khona bazalwane ungamangala ndabizwa umamfundisi ngazange ndashumayela lamo inhlupha lento ethi abantu yini benikeza igama elingaphezulu kwamandla ami. Uma nifika ke emsebenzini kwakusetshenzwa manje ya interview kwathiwa ayompoqo ukuthi ugqoka amabhulukwe. Mase nifika emsebenzini kwathiwa uzaqoqa ibhulukwe lathi ayibo interview zawusho kanjalo. Kwacaca ukuthi ke ndistubborn. Manje beninaloku ke nginxusa uNkulunkulu ukuthi hey boss ngoba indlela yokukhula ayaziwa umuntu ngiyanxusa ngiyacela ukuthi iqinongo lingakhali lisasebenza. Kamnandi ke bazalwane ndiyeke emsebenzini ngo-2020 na 4 years manje ndikwi-pension. So eyona nto yayingihlupha ukuthi njengoba ngalwa impi yamabhulukwe emsebenzini bangenzeka ukuthi abazalwane bahambile mina ngibona emsebenzini ngingena kuzothiwa awu bekhona iziketi namabhulukwe wala wena abazalwane bahambile. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi ezintweni zonke kulula bazalwane nje ukuphenduka. Mawumamele intshumayelo kuyazithola izono zakho entshumayelweni. Umoya ongcwele uyazembula izono zakho. Okunye ngamaphupha ngiyabona amaphupha amabini endiwaphuphe ngosuku oluyithu ukuthi hayi noba sendukhulekile umkhuleko wamaphupha amabi kodwa la uNkulunkulu sikhona izono anifundisa zona. So kulula bazalwane umzimba nje ubalula utheke ubaba mawufuna uzibheke ukuthi sokulungile na usongcwele sibheke ukuthi awunavalo nama ngathiwa uyafa. Bazalwane ayikho enye into ezosifundisa ngaphandle okuhlala esifundisweni la ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova akudingi umfundisi ozawuthi kuwe khipha information ubuze nayo. Izwi likaNkulunkulu uqobo lwalo liyayikhupha le information ukuthi lebe ndiyigcinile iminyaka over 40 years ayisizana nansi manibambelele uva kuwe ngaphakathi kusithi amen. Manje ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi ngenye indlela ungangathi siphakamisa ubaba uNsibande kanti siphakamisa lokugibele ubaba uNsibande. Kamnandi ke yena uyasho ukuthi lugibele akalithatha udumo uthi simfaka amakepusi abewathatha amakepusi ewadlulisela kumnikazi wawo.
uJesu Kristu inkosi. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane ngale branch. Sithi ivangeli mali ihambe ngoba usathana la ngaphandle uyashesha uyasibona isikhathi. Thina singabazalwane nasisibona isikhathi. Ubuke indlela yokufa abantu abasha, abantu abancane bafa in numbers. Ngoba usathana ufuna vele inyama yomuntu yahlukana nomphefumulo engamvumanga uJesu Kristu ukuthi uyinkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu ke ngale branch. Siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzawavula namanye ama-branch ngokubambisana nangothando. Mina abazalwane uNkulunkulu wandenzela into engingayazi ngifike eSoweto. Wathi umfundisi ubaba uJalini ubona ungena eminyango ukuthi ngowalanda athi awu baba nami kanti ikhona indawo enibhilo ngakuyo. Umama umathwala yena waniphelezela ngosuku lami lokuqala. Wandenzela umhlangano ukukhuluma lo mama noba khuluma uNkulunkulu lo mama. Uthi kunini isikulindile. Ubukade uhleli kunini isikulindile. Athi hayibo akhulumi lo mama phela mina angaziwa la nizovakala. Kunini uhlali kuphi? Yabona nje uNkulunkulu manje bazalwane ubhizi uqoqa ibandla lakhe. Asenzeni konke ngokulalela bazalwane ungabuzi kumakhelwane. Mina angisakhathazeki nengane endilandela nenganilandeli ngoba mhlawumbe laba bangasilandeli isidliba sangabo ngaba abanikezwe amandla okumele iqembu lesibili leli kuthwala uzozifaka ezulwini ngamagazi abo benquma imithwala bengafuni ukuthatha ukusisa. Mina abazalwane ke ngiyamnxusa uNkulunkulu ukuthi lihambe kweli lokuqala ibandla elizohlangabeza uJesu emoyeni. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane asithandaneni nje ngothando kaNkulunkulu. Ingathi nginganikeza uthando ndalithola ndifika eklasini eSoweto angazi ukuthi ngiyenza kanjani. Ngavela ngafika at home ndandiyovakasha abazalwane. Angiphindanga ndaya la ndikhoza khona ndiyovakasha eSoweto up until today. Ingathi ngingaba nalo luthando ukuthi abazalwane babengena la eklasini bazizwele ukuthi bafikile endaweni kaJehova. uJesu Kristu inkosi.